Memorian atzera izeneko proiektua aurkeztera etorri gera, liburu eta DVD format gauzatu dena, eta lantalde bat izan da, lanago aurrera atera duna, eta Zumarragako eta Urretxuko udalen beka bati esker atera da aurrera esan bezala argitaratu da. Beraz, lehenengo eta behin, zorionak lantaldeari eskerrak eman bi udalei diruz lagundu dutelako proiektu hau, eta batez ere bereziki eta ongi etorria liburu hau osatzeko lekukotza eman duten gizon emakume guztiei, ze azkenean proiektu honen bihotza eta muina zuek emandako informazioa, ahotsak, emozioak eta sentimentuak dira. Beraz, ongi etorri eta eskerrik asko. Guztion artean nik uste dut gaur beste urrats bat eman dugula Gerra Zibilaren esperientzia aurrera atera eta ezagutzeko. Eta, gaurko gizaldiari ez ezik, urrera gizaldietarako ere balio izango duna. Lehenengo eta behin aurkeztuko dituzte mailan gaudenok, danok elkar ezagutzen dugu, baina Urretxuko alkatea Jon Urki, Zumarrako alkatea Mikel Serrano, eta Memorian atzera osatzen duten kolektiboko kideetako batzuk, Idoia Agirre, Aritz Berasategi, Aritz Ormazabal, Alex Arizaga eta Andoni Ambisua ere ez dira hemen, baina taldeko partaide dira. Hasi nahiko nuke esaten, azkenengo urte hauetan frankismoaren memoria historikoa berreskuratzen Euskal Herri osoan, ez ezik, Espainian baita ere urrats garrantzitsuak ematen ari direla, bai ikerlariek, erakundeek eta baita herritarrak ere. Baita ere gogorarazi nahiko nuke, herri honetan memoria hori berreskuratzeko urrats garrantzitsuak eman ditugula eta lehendik hasiak daudela. Zenbat ekimenei esker, orain dela 22 urte argitaratu zen lehenengo liburu bat memoria hori berreskuratu nahian. Bertan lehenengo aldiz fusilatuak izan ziren Urretxu Zumarragako 9 lagunak nolabait ere aitortza egin zitzaien jende aurrean. Horri esker Hernaniko fusilatu zituzten kanposantuan badago oroitarri bat eta baita Urretxuko kanposantuan ere. Urteetara egin zitzaien beren familiei haien oroigarri bezala omenaldi bat, ekitaldi sentitu bat izan zen, gogoratzen badezmean izan zineten guztiei, eta Agina auzoan ere, egin genuen olako ekitaldi bat, Aginako auzotarraiek gogoratzen, eta zuhaitz batzuk ere aldatu genitun, besteak beste, zuhaitzen memoria personena baino luzeagoa dalako, zuhaitzak geldituko dira gu funda gero ere. Ekimen horretan beti gogoratu nahi izaten dut Jose Arozena Pildain, Urretxu Arrazuetako askok ezagutuko zen dutena. Txikitatik saiatu zalako Zumarraga Urretxun ez bakarrik fusilatuak, baizik eta gerraren atzaparraietan hil ziren jende guztien lekukotza eta memoria berreskuratzen. Txikitatik bere kuaderno batean jaso zituen persona guztiaien biografiak eta memoria, eta liburu batean jaso ahal izan genituen, eta uste bidezkoa dela orain ere gogoratzea. 2014 urtean Antonio Pradak, Maialena Arangurenek eta Ana Peñak beste liburu bat argitaratu zuten, osatu zuten, Zumarragan Gerra Zibilari buruzko liburu bat, eta gura ere urrats garrantzitsua izan zen memoria historikoaren berreskurapenerako. Eta gaurko liburu hau, katebegi horretan, beste gauza da, ezta? Memorian atzera izeneko proiektu hau. Hemen jaso izan dena da, Gerra Zibila bizi izan zuten askoren testigantzak, 70 testigantza baino gehiago. Adinagatik noski aurrak ziren pertsonen aurkoskorren memoria eta testigantzak dira guzti hauek, baina, dana da baliagarria memoria hori osatzeko. Esan bezala, 70 testigantzatik gora, eta horiekin batera, DVD bat ere osatu da, 9 reportajeekin. Bereziki aipatu nahiko nuke, beste lan honetan ere, aurreko liburuetan agertu ez den informazio gehiago atera dela, Gerra Zibilari buruz, ikerketa berriak egin dirala, aurkikuntza berriak, hori importantea da. Eta baitere nire aldetik esan nahiko nuke, emakumeen presentziari ere bestelako garrantzia eman zaiola proiektu honetan, orain arte beti pentsatu izan da ez, askotan gerrako protagonistak izanezkoak izaten dira,
baina, bueno, sufrimenduak ez du genero aldetik bereizketarik egiten, eta uste liburu honetan emakumearen testigantzak ere garrantzitsuak direla. Eta horrela eman nahiko nioke hasiera saio honi, eta besterik gabe Jon Lukiri emango diote hitza, pixka bat osatu dezan gaurko ekitaldian. Eskerrik asko. Egunon guztioi, ni neu ere lehenengo eta lehen, kasu honetan Urretxuko Udaletxearen izenean, gure esker ona adierazi nahi dizuet ekitaldi honetara gerturatu zareten hori, eta bereziki ere gure memoria historikoa berreskuratzeko prozesu honetan zuen testigantzak emanez parte hartu dezuten hori. Neurri berdinean ere eta baita ere nabarmenki memoria hartzera taldeari noski zuen lan potoloaren bitartez testigantza horiek entzun, irakurri eta ikusteko aukera daukagulako hemendik aurrera. Nik pixkat ere erderaz ningo dut Antxinek eta prestatutako zerbait. En primer lugar, decía que en nombre del Ayuntamiento de Urretxu quiero mostrar nuestro agradecimiento a todos los que os habéis acercado hoy aquí a este acto y muy especialmente a todos y todas las que con vuestros testimonios habéis tomado parte en este proceso de recuperación de nuestra memoria histórica. También, por supuesto, a los miembros de Memoria Nacera, porque a través de vuestro trabajo, a partir de ahora podremos escuchar, leer y ver todos estos testimonios. Como decía Antxiñe, hemos llegado aquí después de dar varios pasos. De hecho, esto yo creo que es una fase en un trabajo donde yo me atrevo un poco a destacar el libro que escribió Antxiñe ya hace unos años, y también el empeño de gente como Juanjo Arocena y otras muchas personas que han dejado un pozo, sobre todo para que no se perdiera o para que se mantuviera vivo el recuerdo de lo sucedido en aquella época. Evidentemente también destaca pues, el reconocimiento que en 2011 se hizo a los fusilados de Urretxu y Zumárraga, y sobre todo también poner un poco en valor que en 2013 los dos ayuntamientos, a través de una beca, pusieron en marcha lo que hoy de alguna manera termináis viendo en un formato de libro y de DVD. A nosotros, a veces suelo decir que nos toca ir a actos o acudir a actos como alcaldes en los que pues nos ponen un poco en la tesitura de qué decimos o cómo nos informamos, ¿no? En este caso yo recibí el libro ayer, había leído algún borrador, y la verdad es que de cara a decir 3 palabras o 4 palabras, pues bueno, ¿para qué debería servir, ¿no? Este trabajo, este libro, si queréis, o incluso el trabajo anterior o los trabajos que se han podido hacer en este campo? La primera reflexión que me salía hoy a la mañana haciendo las notitas es que todo lo que no es memoria termina siendo olvido, ¿no? Y yo creo que una sociedad sana no se puede construir sobre el olvido. Menos todavía en estos casos porque el olvido termina siendo dolor. Yo creo que hay mucho dolor de aquellos años e incluso de años recientes, ¿no? Entonces yo creo que una de las funciones de ese trabajo que merece la pena leer, de verdad, es una cosa recomendable a todos los urretxuarras y zumarragatarras y gente de nuestro entorno, lo que este trabajo termina reivindicando es un reconocimiento, uno más. La memoria aparece en la introducción de Antxiñe, yo creo que es clave, la verdad y el respeto también. Y sobre todo, página a página, yo creo que vas teniendo como ganas de leer, de escuchar lo que cada uno de los testimonios nos cuenta para terminar también entendiendo mejor una época de la que muchos tenemos nociones, pero que sobre todo ha estado en general muy silenciada, ¿verdad? Como segunda reflexión, yo creo que cada uno de los relatos que va a poder leer las personas que se hagan con el libro o los que tengan oportunidad de leer, es que estamos leyendo, tenemos la oportunidad de ver relatos de la historia, de nuestra historia de Urretxu y Zumárraga. Que en la medida es que es cercana, vemos fotos, es reconocible, vemos fotos, nos ubicamos rápido, termina siendo incluso a veces incómoda, ¿no? Pero yo creo que, uniendo a la reflexión de antes de una sociedad sana, una sociedad que quiera mirar hacia adelante con la cabeza alta, pues yo creo que es un ejercicio muy necesario, por lo que el agradecimiento a todos los que han tomado parte, pues yo por lo menos no puedo más que reiterar. Y en tercer lugar, y acabo, porque también nos queda, yo creo, bastante memoria por recuperar, ¿vale? Y heridas que restañar, no ya solo con la pena que da, incluso que gente que ha tomado parte pues ya no está entre nosotros, ¿no? Pero yo creo que
habéis dejado un regalo para generaciones futuras como la mía, que al final nos vamos a tener que enfrentar también a nuestra memoria más reciente y creo que es un buen pozo, un buen punto de partida para no repetir errores y construir lo que yo creo que todos los que estamos aquí queremos, un futuro mejor para nuestro pueblo y para nuestra gente. Para acabar, animar a la gente a que lo lea, de verdad que merece la pena, y agradecer una vez más a todos los que habéis venido, a los que habéis dado el testimonio y bueno, pues a los que me han invitado a estar aquí. Eskerrik asko. Aritz Berasategiri emango diogu hitza, bera izan da Atzera Begira proiektu honetako lantaldeko kide bat, eta berak azalduko digu lan honen nondik norako. Guardian, idazita ekarri dut. Memorian atzera bidaia bat egitea ez da erraza, gure mamuak irtetzen dira, gure iragana, izan zitekeen eta izan ez den hori. Memoriaren ozeanoak itxasertz askotara eraman gaitzake, eta gure txalupa txikian ezin jakin dezakegu. Non amaituko dugun, zen garai edo lur izango den hartuko gaituena. Memoria hau galez edin hasi ginen lanean, ziurrenik berandu, lan hau lehenago egin behar baitzen. Zuzeneko testigantza asko galdu egin ziren gu lanean hasi ginenerako, baina eskura genituenak galez zitezen saiatu ginen elkarrizketak egiten hasiz. Gure iragan kolektiboaren garai garrantzitsu bat izan da, 1936ko altxamendu frankista eta ondorengoa. Eta gauza gutxi genekin, gatazka horrek gure inguru hurbil honetan eragin zuen minaz, edo gure etxeetan edo gure herrietan izan zuen eraginaz. Jakin nahi horregatik, informazio hori gordetzeko helburuz ekin genion ilusio handiz lan honi. Esperientzia oso polita izan da, gogorra, baina terapeutikoa gure ustez. Jendeari hitz egiteko aukera eman diogu eta jendeak entzuteko aukera eman diogu. Haien sentimenduei garrantzia eman diogu eta gurekin partekatu izanak privilegiatu sentiarazi gaitu. Testigantza asko ez ziren kontatzen errazak izan, ez da entzuten ere, baina guztiok ikasi dugu lan honetatik eta jaso dugun informaziotik harago horixe dugu ikasi. Ikasi dugu historia ez dela beltza edo zuria, ikasi dugu minak gorde egiten direla, eta sendatu ezean bizitza oso batean zehar gurekin eraman ditzakegula. Ikasi dugu zein garrantzitsua den hitz egitea eta entzutea. Gure herrietako iraganaz ikasi dugu nondik iritsi garen gaur honetara. Zerk ekarri gaituen ona, zein izan diren onaino iritsi gaitezen ahalbidetu dutenak, zein ziren euren motivazioak edo beldurrak, nola sentitu ziren. Historia, zuzeneko protagonisten ahotik ikasteko aukera izan dugu, eta horrek gutaz ikastea ere ekarri dugu trukean. Memorian atzera bidaia egitea esan bezala ez da erraza, baina memorian atzera egitea, aurrera egitea ere izan daiteke. Emango ditugun pausoak, sendoago ematea, egingo ditugun irrifarreak itzali gabekoak izatea. Askotan entzun izan genuen, gure herri hauetan ez zela gauza askori gertatu gerran. Lan egiten hasi ginenean irudipen hori genuen. Gerra gure herrian gainetik, bi herrien gainetik pasatzela, ez bi egunetan. Baina ez genituen orduan, herritarrak ekuazio horretan sartu eta herria herritarrek osatzen dute. Litekena gatazka armatuak bi egun iraun izan Aurretxun eta Zumarragan, baina Aurretxuarrek eta Zumarragarrek urte luzeetan sufritu zuten gatazka, eta gatazkaren ondorioa. Jaso dugun informaziotik harago, gai hauek elkarrekin landu behar ditugula atera dugu ondorioa. Garrantzitsua dela lanketa kolektibo hori, elkarrengana gerturatze hori, elkarren minak eta pozak partekatze hori. Horrek egiten duela gizarte bat gizarte eta ez herri berean jaio izanak edo kale berberak zapaltzea. Lan honetan ez gara sartu jaso dugun informazio guztia kontrastatzera. Horrela gogoratu da eta horregatik jada existitu da. Horrela bizi izan da eta horrela sufritu. Eta horregatik gure memoria kolektiboaren parte ere bihurtu da. Memorian atzera egindako bidaia horren testigu da lan hau, oraindik amaitu ez den bidaia bat, eta orain guri dagokiguna jarraitzea. Sukaldez sukalde, etxez etxe, auzoz auzo eta herriz herri. Lan hau hobe egin zitekeen, lehenago ere bai, baina behintzat parte bat egin dela esan genezakeia da. Eta parte hau hor geratuko dela, gai honen inguruan kaleratu diren bestelako lan guztien ondoan. Azkenik, memorian atzera taldearen izenean, mila esker Zumarraga eta Aurretxuko udalei, aukera hau emateagatik, mila esker elkarrizketak lotzen eta informazioa kontrastatzen lagundu diguzuen guztioi, eta batez ere mila esker zuen bihotzetako ateak iriki dizkiguzuen guztioi.
eta orain Mikel Serranori emango diogu hitza, Zumarrako udalaren izenean. Kaixo eguerdi guztioi eta mila esker gonbidapenagatik, gaurko egunez bertan izateagatik eta zuek bizi izan dituzuen esperientzia horiek partekatzeko aukera izateagatik. Eta honekin batera, eskerrik beroena Memorian Atzera taldeari egin duen lan jardun mardulagatik eta bertan parte hartu izan dezuen guztion esperientziak horren txukun gero idatziz eta gero bideoan DVD-an erakusteko aukera hori horren txukun egiteagatik. Honekin batera ere bai eskerrik beroenak bertan zuen esperientziak jaso izan diran bezala izandako gogo eta mingarri eta samin guztiaiek berrize gogoratzeagatik eta gurekin compartitzeagatik. En este sentido también entiendo que este proyecto que inicia su andadura hace unos años y que de alguna manera este puede ser el siguiente paso a la hora de transformar todas esas experiencias, todos esos testimonios de una manera más visual, porque es imposible recoger, evidentemente, de una manera visual los 72 aportaciones, testimonios que se han realizado. Por desgracia es imposible. Por eso estoy de acuerdo en el sentido de que ha llegado tarde, pero con ello a la vez creo que de alguna manera esa deuda que se tenía con los que vivisteis aquellos momentos, de alguna manera la estamos de alguna manera limando. En ese sentido entiendo desde las administraciones en la labor que se puede hacer para que todas aquellas experiencias no caigan en el olvido, principalmente, como se ha dicho anteriormente, para que no se vuelvan a repetir. Eso yo creo que es el gran poder que podemos llegar a tener con este tipo de trabajos para que a futuro, evidentemente, no se puedan volver a repetir aquellas circunstancias y que estos testimonios nos enseñen a poder afrontar unos futuros con unos valores y sobre todo con unas experiencias para afrontar el futuro de una manera mucho más amplia. En ese sentido también agradeceros a todos los que habéis participado, a todos los testimonios, porque sí es verdad que en mayor o menor medida todos hemos vivido en casa de nuestros abuelos, de nuestras amamas, de nuestros aitonas, de nuestros abuelos, experiencias vividas en la guerra. En ese sentido, sí es verdad que yo, en la mía propia, aun y teniendo un abuelo que vivió la guerra en primera persona, en casa prácticamente no se ha hablado de las consecuencias que tenía aquella guerra. Le tocó estar en el bando que perdió y en aquel sentido yo creo que durante muchos años en las experiencias de muchas familias se ha repetido esta circunstancia. Ha sido un dolor interno, ha sido un dolor que no se ha compartido. Yo creo que también eso mismo, aparte de engrandecer a las personas y a las familias, creo que de esta manera se ha podido publicar y se ha podido compartir ese dolor vivido después de aquellas circunstancias tan dolorosas. Creo que es una manera de poder aportar luz en esas vivencias. Creo que es de una manera reconocer que este viaje, este tránsito en la vida que habéis realizado, los que habéis tenido testimonios y los que por desgracia no están aquí, pero que han participado también, reconocer ese no haber compartido ese dolor con los demás y de alguna manera también hacerles ver que en todo este transcurso no os habéis encontrado solos, no os encontréis solos y desde luego agradeceros el hecho de que hayáis podido compartir esas vivencias tan duras que han marcado, evidentemente que han marcado, pero que desde luego no han infringido o no han tenido una consecuencia posterior en las generaciones venideras de ese odio y ese rencor que desde luego vosotros con vuestra experiencia nos habéis enseñado a darle vuelta, si acaso, de una manera pública y desde luego también agradeceros estos testimonios para que entre todos de alguna manera poder reconoceros esa pequeña deuda que desde las administraciones entiendo que tenemos nosotros. Mila esker guztioi eta zorionak. Jarraian egingo duguna da, pixka bat DVD horren laburpen txiki bat ikusiko dugu, esan dugu DVD-an 9 reportaje guztira jasota, baina badaude bestelako testigantzak ere jasota,
eta horiek okerrezanago Zumarraga Urretxuko udalen web horrietan ikusi ahal izango dituzuen, naiz eta DVD horretan ez egon, beraz animatu interneten pixka bat ibiltzen, bilobekin besteik ez bada, eta testigantza gehiago ikusi ahal izango dituzue. Eta orain, laburpen txiki bat ikusiko dugu. Espainiako Gerra Zibila 1956ko uztailaren 18an hasi zen. Francoren aldeko tropa faxistak errepublikaren aurka altxatu zirenean. 2 hilabete beranduago iritsi zen Urretxura eta Zumarragara. 1956ko irailaren 19an Nafarroatik iritsi ziren soldaduak, Mola generalaren agindupean, beldurra zabalduz. Fusilaketak, atxiloketak eta zigorrak lege bihurtu zituzten okupatutako herrietan. Herritarrak ihesi zihoazen. Frontea Elgetako Intxorta mendietan kokatu zen arte, Euskal Herrian etzen egon behar bezala antolatutako defentsarik. Hanemenka eskopeta eta fusilez armatutako Euskaldun, Galiziar, Asturiar eta Kantabriar taldeek aurre egin zieten faxistei. Anarkistak, nazionalistak, errepublikarrak, sozialistak eta komunistak ziren. Baina faxistek aurrera egiten zuten, hobeto antolatuta, entrenatuta eta armatuta. Uztaila amaieran, matxinoek Beasain eta Ordizia okupatu zituzten, eta frontea Gabiri Zegama lerroan finkatu zuten. Hala segizuen, aharik eta irailaren 19an Gabiri aldetik, Argixaotik barrena, faxistak gure herrietara iritsi ziren arte. Bandu gainen herrian, hasitxuan, zorro gari bezala egin eta jatxuen duen da. Behasainen sartu mentziala, zer, fascistak, eta oizatetzera behar jartzera sartu zela. Gerrea hasi zala eta jendeak irten zon, eta tiroak danako, espainola mendi hortan da, tiroak eta Gabirine, dana tiro gertu nahi zentzien. Tiroka hasi zien garaien, paseote zan, eta nia nahi egartu eta tarraka eman dituen hartu, eta etxea barrua, tiroka hasi dela, gerrea dela. Aztiretik mutilo aldea, da handi botatzen zituen balak, eta gure etxean bala botatzen zituen goien ganbarako lehioa eta jotzen zuen. Neta jonitzen, guntzen hemen jendea torretzen gerrako jendea, beti hori kamino betzen da, iratzea jonitzen hori eta jontzen da, zertzen gotek kalea zinegin. Bi milizian sartu ziren. Etxetik eta behar minutzela, eta guk esez, ontsa juntzea da, izan eskukat da, guzara jungo gina bat, nada, eta santzio goleriko egin bai, miezakoan beso, harmari, zarrena, zerita, zarrena, txekila, urteiketako hori estan biltzen da, fusila hori jarri zion pesu, eta santzio, du soban hori jota egin baixan morik. Eta orduan, azaldu zian, Zumarrako plazatik, gure etxea, ni sei ikusten honan, baina plaza den gehiotean anarkistaz. Armau, bueno, tal, fuera, bueno, amabi urte, bukalea. Eta hor lehion bat ematzuk eta horkatik lopaz. Hala ez den imertzala. Nos tocaron una puerta con muy malas maneras, pum, pum. Nos asustamos todos. Mi padre se levantó y nosotros fuimos detrás de él. Abrió la puerta y aparecieron 2 soldados de muy malas pintas. Nos dijeron
que teníamos que abandonar la casa. Mi padre les dijo, ¿ve por qué? Porque iban a volar el ayuntamiento. Etxe etorri ginen, etxea sartu duto, goma atero izan, atzekalden. Kulako zulo aintzot. Pues con lo puesto, porque lo que tenían en casa dejaron. Y luego otros vinieron y requisaron. Estando él de factor y con la gente queriendo marchar porque venían los militares y los que se llamaban los nacionales, venían ya y claro, él dijo a la dirección de esto, ¿qué hago yo con toda esta gente? En sus manos queda curva. Si usted le da salida al tren, y entonces les dio la salida y se marchó con ellos a Bilbao. Hemen trena, baskotako trenen, jende guztia horretxuko jendea da, hemen gore, bai. Dara bete, puntaño, santa, acá dice. Por miedo, muchos aquí, bueno, la mayoría se marcharon. Y a los que se quedaron, tuvieron que besar las botas a los vencedores, vamos a decir, a los que venían pegando castaña. Cuando la guerra fuimos a vivir a Durango, sí, porque mi padre era concejal en Urrecho también. Pero aquí se formó como una especie de comité de guerra, entonces estaría él en eso, claro, incluso se marcharon a otros sitios y todo. Gure etxea pasatzen zienak, joten zien Goitibera, o beste aldea, onoa junetzakien. Kamino beten zigo, jendia Goitibera, kamino Goitibera. Gure aileak eguna pasau zituen etxetik aldei, da saldu eta han inguruko gizonak ebai. Eskutota, eozen ikutak hilo biken zituen da. Mi padre desapareció de aquí en septiembre, que tengo oído que estaba cuidando el puente de los hermanos, y de ahí se marchó a Bilbao. De madrugada se presentaron, pero así, con unas escopetas apuntando y que se presentaría. Salió. Y yo era muy pequeña y cogida de mi madre de la falda, me fui con ella hasta el ayuntamiento. Fíjense los años que hace ya. Y entonces fui con mi padre y lo metieron para arriba y creo que aquella noche le pegaron. De aquí se marchó y gracias que se marchó porque si no lo hubieran matado, porque se mataron a no sé si eran 9 o 11. Ja, kontzejala zan, eta juntzan, Bizkaira aldaintzon, bestela hilko zuen, da. Gero handik nazionala sartu zianen, Teruelea eta gero handik Burgosea eta alain izan. Gerra iztala zara zenen, esan zieten, zola jutia, noekia, bestela txarra gintzatu gela. Oso situazio txarra zatu gela eta beha Bizkaia aldea juntzan. Juntza zuzkan bere Peruneko lagunakin da haritza juntzan. Los hermanos fueron al frente. Los regulares, 8 del batallón, pero los regulares. 8 o 9. Luego 3 hermanos, los 3 del medio, se fueron a servir a campo, a los demás. Si no sabían lo que era un revólver o lo que sea, o lo que tendría, un fusil o lo que sería, pero ya estuvieron en la guerra, sí. Yo le decía que seguramente estarían pipados aquel día, porque se fueron 4 o 5, estaban de paseo de chiquiteo y de repente se fueron a apuntar porque estaban formando un batallón solo de los vascos nacionalistas para defender la nación. Y aquello se llamó el batallón de Loyola. Mi padre, con otros, con su batallón o como se les diga, se fue. Aparrai, frente egiten hasi ziren, uste, hemen. Beste atakatzen etortzen, da hemen altzuen bitarten, altzuen da juntau eta altzuen meneakin hemen di. Eta izan guztien hori? Altzanakin. Altzanakin. Da hemen di berzan, eskiola eta sumarten bada G, kontinuazioa, itxezterretaino. Baina, bildurrez, orduan bizizan, gazte jendia, tensioan, soldauketotzeako, hemen di gazte jendia asko eman nazie. Etxasena, Lastapilan da lehenengo gordetate omentzan, da taliko alda, gero amazana esan entzen. Hora, iotzen badu, etor bilatzen baizu, lautilo emango izu, eta bakau zaiz. Zen, bedar pilaten da, baserretan gara pilaten da, gordeta zeak. Etxetako, eta iran aurretik zikotzenak, hauan baionetekin, hola. Jota.
Eta bai, bilatzen omen ziren. Allí no había nacionales ni había nada. Allí había gente que unos pensaban de una forma y otros pensaban de otra forma. Y los que aterrorizaban eran los falangistas. Los que iban en un camión y iban allí y decían, este que tiene o que es rojo, le matamos por ser rojo, es el pecado que había. Akordatzen naizena, jartik, hemen ditugu. Apezak zer baina, hori noldu ditzen. Hemen bizperan jarri zuten horretik eitzan, kainoi bat. Seguramente 100 metroa etxo bezarringo, baina zahatia bildurtzeko mokoa, dinbiti donba, baina hemen guztidanak, dardana jartzen zituna. Eta hor belokin jo zeuden ematze batzuk, gorrik izaten txienak. Aquí las tropas entraron por aquí, Sí, por Arquisao. ¿Por qué sabemos eso? Porque veíamos desde casa. Emiliano Valverdez gain, iturri ofizialen arabera, belokin beste 3 pertsona ere fusilatu zituzten. Baina ura hasiera besterik etzen. Urretxu eta Zumarraga fasisten eskuetan erori eta hilabetera, 7 urretxuar eta 2 zumarragar atxilotu eta fusilatu zituzten. Gerra zibila eta frankismoa Zumarragan liburuan jaso denez, eta hainbat testigantzen arabera, nazionalak iritsi horretik eskuindarrak espetxeratu eta guardiak egiteagatik hil zituzten. Zumarragako espetxetik Ondarretakora eraman ondoren, ez ziren gehiago herrira itzuliko. Hilario Aramburu, Ildefonso Orkajo, Hilarion Arcelus, Hilario Gabilondo, Ángel Zabaleta, Ángel Belaustegi, Jose Becerra, Venancio Eguren eta Francisco Pompeyo ziren. Que vinieron, se lo llevaron y se acabó. Y se acabó. Ya Llevaron- no se supo más de él. Primero le llevaron a Ondarreta. Pero Y luego creo que en Tolosas, en Hernani, en Hernani creo. Mi hermana Inés entonces está aquí en casa, que nos seguía, y dice, ha dicho la Guardia Civil que paséis por el cuartel, ¿no? Dijimos, ya empezamos. Fueron al cuartel y del cuartel les mandan a Zumárraga. A la cárcel. Había una cárcel allí. Mi madre les dio el desayuno a eso. Les pasamos café con leche. Les mataron a todos. Mi madre lloraba y decía, pero si estoy yo con ellos esta mañana. No llegaron a comer. Desayunaron y sacaron a todos. Y mi hermana, la otra, consiguió hablar con él en la cárcel de Zumárraga. ¿Y qué te han dicho? Pues lo primero que me han dicho es, tenemos muy malos informes de usted y de toda la familia. Sí. Y le dijeron los guardias. Esos son venganzas de pueblo. Y había un cura en Zumárraga que decían que me habían mandado a matar también a mí, y era cura. Y el párroco de aquí era don Cipriano Echani. Aquel sí que hizo mal. Claro, le pedían luego, cuando estaban ya en la cárcel, todos estos chicos que estoy diciendo, le pedían a ver cómo eran esos chicos y cómo no sé qué. Y, oye, aquel pues que eran rojos y que eran no sé qué y que eran no sé cuántos. Así les mataron a todos. Bueno, toda la gente estaba en Zumárraga, bueno, toda la gente estaba con ese... ¿Cómo puede hacer? A pesar que oso gaiztok zauden orduan da. Gero, batzuk desilusioa eman zuen, da barkazio eskatu egin zuen, baina aurrenetik Jesus txarguzik kendu eta onarrakan ikutzi. Da, hobenak etxarrak. Allí en Andalucía ya había un cura también, en la iglesia, aquel decía que había que matar a todos. Pero la cosa es que luego ya, de repente, que les llevan a San Sebastián. ¡Ay! Dijimos. Nos movimos porque todos. sabíamos que todos los que llegaban a San Sebastián desaparecían así. Les llegaron tal como hoy, y al día siguiente fueron tu aita y el mío a visitarles. Llegan a la cárcel de Ondarreta, que era entonces, van a visitarles y les dicen, no están, han salido ya. Una plácida fue a Ondarreta con una manta y comida para llevarle. Cuando fue ahí, hostias, ya no estaba. Ya no estaba. Fíjate, se habían matado. orduan jo, Kristo bitorra, to Kristo. Eta gaina, gozega morratzen gaina, gaina. Era, egiten zatu nahi jo, goteski egiten zen. Anai batzuk ortitik eta hemen dibiztegeta. Gerrako, recuerdo, ozik ez gertu. Triste bai, eta bestia tristeok danak, baina. Pozekazko gerrako azaitzatu gurko.
eta istorioak eta historia lotuz doaz. Izanak, izenak eta izan zirenak. Sukaldeetan oroitzapenak sutondora ateratzen dira. Ez dadin katea eten, jarraitu dezagun gogoratzen. Izan zirela, izan zela, gertatu zela, egin zutela, saiatu zirela. Hala gertatu zen, edo agian ez, baina horrela gogoratu da belaunaldi desberdinetan zehar. Eta horregatik bakarrik, existitu da, sufritu da, sentitu da eta gogoratu da. Eta horrela iritsi da guregana. Horri esker ez da ahaztu, horri esker ez dira ahaztu. Testigantza guzti hauek erakusten digute benetan gerra baten krudelkeria noraino iritsi daitekeen. Nik uste benetan gure garaitik eta gure bizi esperientziatik ezin gerala jarri, naiz eta mila aldiz bideo hauek ikusi pertsona horien azalean kosta egingo zaigula jartzea. Eta behar bada ere, ondo pentsatuta, distantzia bat ere behar izaten da ondorio batzuk ateratzeko. Orain gala gutxi idatzi nuen, esanez, oraindik gerra zibilari buruz jende artean galdetuta gehiago dirala gaiaz hitz egin nahi ez dutenak, hitz egin nahi dutenak baino gehiago. Eta behar bada gaztetasunetik eman dezake halako bestelako sentsazioa ez da oso ondo ulertzen, ez? Gure zaharrek zergatik ez dituzten garai horiek gogoratu nahi. Denborarekin konturatu naiz behar bada sufrimendu gehiegi zegoela horren atzean eta nolabait ere ondorengo generazioak babestuten nahi zituztela baita ere sufrimendu horretatik eta ulergarria egiten zait nahi behintzat, askotan sufrimenduak gogoratzea eta berpiztea ez duelako askorako balio. Baina baita ere azkenengo aldian konturatu naiz gure zaharrei galdetzen diegunean, askotan gure gaztetasunetik nolabait ere epaituak sentiarazi ditzakegula gure edadekoak eta bizi izan zutena. Askotan isilik gelditu zirelako, batzutan konplizetzat hartu ditzakegulako zentzu askotan, hau edo beste egin zutelako. Eta nik uste isiltasunaren atzean badagola zea hori, nolabaitek epaituak sentitzearen beldurra. Gerra zibilaren errelatua iritsi zaigu garaitu eta garaien arteko gerra batek eman zuen garaitu eta garaieak sortu zituen. Baina nik uste gaur egungo belaunaldiei ez zaigula tokatzen nolabait ere biktima eta borreroaren arteko bereizketa hori egitea, baizik eta beste pauso bat eman beharko genukela eta dikotomia eta erreskeri hori alde batera utzita tokatzen zaigula ulertzea benetan gerra zibila zergatik gertatu zen, zertzegoen horren atzean, zergaitik iraun zuen 40 urte isiltasun eta diktadura hori, eta hori dela gaurko belaunaldiei ikertzea eta hausnartzea tokatzen zaiguna beste distantzia batetik eta behar bada emozioak pixka bat alde batera utzita. Edozein modutan, beste lan hau gabe ere ezinezkoa izango litzateke hausnarketa guzti horiek egitea, emozioa sentitu behar da jendeari pentsatu arazteko eta hausnartzeko. Pentsatzen da zuetako asko unkigarriak eta momentu unkigarriak pasatu dituzuela udana berriro gogoratuz. Eskerrik beroenak, hautsoiek ez dira zuengan bakarri betituko, hemendik aurrera ekiko dute oihartzuna baita ere hurrengo belaunaldietan eta gogoratuko ditugu. Eta eskerrik asko bihotz-bihotzez, eta besterik gabe emango diogu horrela ekitaldiari amaiera. Eta, behintzat, liburu honetan parte hartu duzuen guztiek jaso ahal izango dituzuen gutxienez zuen liburua eta baita gure txaldoak. Eskerrik asko.